Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG turamuzike nkushimire we wamaze gukanda subscribe nawe utarayikanda cyangwa ari bwubanye natwe unyemerere urebe munsi y'inkuru ahantu handitse subscribe ubundi ukandemo kugira ngo bizajye bigufasha kumenya ko hari amakuru mashyashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve. Nshimire umuntu wese ukanda like, nshimire umuntu wese utanga ibitekerezo, nshimire umuntu wese udusharingira hirya no hino kugira ngo abatazi byiza bica kuri Wezo TV Show nabo bajye banyaruka baze babyumve. Wowe umeze neza komeza gushimira Imana, kandi nawe utameze neza ukomeze kwisenga wizeye ibintu biraza kuba biigenda abiica. Mu bakunzi banyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu nimwegere hino tuganire kuri iyi ekipe yanyu muri rusange. Tugiye kuba tuganira byinshi bitandukanye kuri ekipe ya APR Football Club. Turagenda tureba ese imyiteguro yo guhabwa igikombe cya 22 muri shampiyona y'u Rwanda yifashe gute. Ibyo byose turaza kuba tubirebera hamwe. Si byo gusa, tureta twikoza muri shampiyona y'u Rwanda 2023 2024 turebe umukino usoza shampiyona cyangwa se umukino wa 30 kuri buri ekipe byifashe bite. Ese iyi mikino iraza kuba ikinwa gute? Ibyo byose urabimenyera muri iki kiganiro. Si byo gusa, turasa nk'abajya kuri ano makipe ari ku mwanya wa nyuma, reka mbivuge gutyo. Etwari Dorese 14, Bugesera 15, Osanireze 16 mbahereze ishusho kugira ngo byibuza iyi mikino izajye gukinwa buri umwe afite ubusesenguzi kuriyo. Ibyo byose mugiye kunyemerera mubane natwe kugira ngo mubyumve 5 kuri 5. Si ibyo gusa, abakunzi ba APR Football Club mbafitiye agaseke ngiye kuba mbapfundurira mbabwire byinshi ku mukinnyi biri kugenda bivugwa ko APR FC ishobora kuba yasinyisha ushobora kuva muri ASEC Mimouza yo muri Cote d'Ivoire. So umukinnyi ninde, ibigwi bye ni ibihe? Byose tugiye kuba tubirebera hamwe, ariko muranyemerera mbanze mpere kuri Champions League iri kugenda ibica bigacika ku mugabane w'Iburayi. Ku mugoroba ekipe ya Borussia Dortmund yacakiranaga na ekipe ya Paris Saint-Germain. Ni umukino wari ukomeye cyane kubera ko umukino ubanza hariya mu Budage Dortmund yatsinze PSG igitego kimwe ku busa, bityo umukino wazihuzaga wari umukino wishiraniro. Abenshi bibaza bati niye ekipe ishobora kuba yakomeza. Ekipe ya Borussia Dortmund yaje kuba itsinda PSG igitego kimwe ku busa, bityo aggregate bita biba ibitego 2 ku busa. Ekipe ya Borussia Dortmund yigira kuri finali igutyo kuri aggregate y'ibitego 2 ku busa. PSG yateye poto zigeze kuri enye, navuga ko yari ifite umwaka udasanzwe. Kuri uyu munsi ekipe ya Real Madrid na ekipe ya Bayern Munich ziraza kuba azicakirana no mukino uza kubera muri Espagne. Umukino ubanza ama ekipe yombi yanganyije ibitego 2 kuri 2, bityo kuri uyu munsi uraba ari umukino wishiraniro. Ntituramenya ngo ekipe ishobora gukomeza ni iyihe, ariko kuri uyu mugoroba biraza kuba biisobanuka. Abakunzi ba Champions League urumva ko mura aryoshye cyane ku isa ya saa 3 Real Madrid icakirana na Bayern Munich. So reka tumanuke twigire muri shampiyona y'u Rwanda muri rusange journée ya 30 ari nayo ya nyuma kugira ngo tuze twitsa kuri APR Football Club ndetse n'umukinnyi mushya bivugwa ko ashobora kuba yasinyira iyi ekipe. Kuwa kane ekipe ya AS Kigali iraba icakirana na ekipe ya Muhazi United. Kuwa gatanu ekipe ya Gasogi United izaba icakirana na ekipe ya Etiriseri, mu gihe kuwa gatandatu ekipe ya Gorira izaba icakirana na Mukura Victory Sport. Uyu mukino wari ku cyumweru ariko waje kuba ushyirwa kuwa gatandatu. Ushobora kuba bibaza ngo impamvu ni iyihe, muraza kuba mu uyimenya. Kiyovu Sport izaba icakirana na Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu. Sunrise icakirana na Marine Football Club. Etwari Doreste icakirana na Bugesera Football Club. Ku cyumweru
gatatu ekipe ya Polisi izaba icakirana na Musanze, mu gihe ekipe ya APR Football Club izaba icakirana n'Amagaju Football Club. Umukino wa Gorilla ndetse na Mukura wari uri ku cyumweru ariko wimuwe kubera iyi mpamvu ngiye kubahamba ababwira. No kuvuga ngo ekipe ya APR Football Club ku cyumweru ifite ibirori by'imboneka rimwe, ni ibirori bidasanzwe hariya kuri Kigali Play Stadium, bari kugenda bagaragaza ko ubundi ku isaha ya saa munani ibirori bizaba byatangiye. Umukino uri ku isaha ya saa 9 ariko ku isaha ya saa 8 ku bantu bazaba bageze kuri stade mpamya ko bazaryoherwa. Anyway, ngira ngo buri wese arasabwa kuba yakwitabira uriya mukino ekipe ya APR Football Club izaba iri kugenda icakiranamo n'Amagaju kugira ngo atazagira guti atazacikwa n'ibyiza bizaba bihabera. Ni ekipe ya APR Football Club yamaze kuba ishyira hanze imyambaro yanditseho champion 22 izaba yambawe n'abakinnyi minizi dat, bisobanuye ko iyi imyenda yanditseho champion 22 bisobanuye ko ari ibikombe 22 bya championa y'u Rwanda iyi APR FC imaze kuba itwara muri rusange. Nahoze mbona online fan club rwose ku mbuga nkoranyambaga iri kugenda ibica bigacika, ngira ngo muri kugenda mwihera ijisho no kuri iyo foto rwose ku myenda handitseho online fan club igikombe ndetse na champions, ibintu byiza cyane ubona ko ku cyumweru bizaba biishyushye muri rusange. Muntu ukunda ekipe ya APR Football Club irengagiza ibyo uzaba urimo kuri iki cyumweru, uzanyaruke ushyigikire ekipe ukunda kandi wihebeye muri rusange. Reka twikoze kuri aya ekipe atatu agomba kuba avamo ekipe ebyiri zijya mu cyiciro cya kabiri. Ngira ngo ekipe ya Etoile de l'Est sahingi tuvugana yicaye ku mwanya wa 14 n'amanota 31 irimo umwenda w'ibitego 16. Ekipe ya Bugesera Football Club yicaye ku mwanya wa 15 ifite amanota 29 n'umwenda igitego kimwe. Ekipe ya Sunrise yiciye ku mwanya wa nyuma n'amanota 29 n'umwenda w'ibitego 17. Bisobanuye ko ku mukino uzahuza ekipe ya Sunrise na Marine, ekipe ya Sunrise kugira ngo yizere kuba yaguma mu cyiciro cya mbere, reka turebe iramutse itsinze yahita igira amanota 32 ariko igasigara isaba ngo ekipe ya Bugesera Football Club na Etoile de l'Est zinganyije. Ekipe ya Etoile de l'Est yagira 32 noneho Bugesera igahita igira amanota zinganyije. Etoile de l'Est yagira 32 nibyo ekipe ya Bugesera nayo ikagira 32, noneho iyi ekipe ya Sunrise nayo ikagira 32 ifite umwenda w'ibitego 17. Yamaye nka data, Sunrise yaramanutse pe, Sunrise yaramanutse kubera ko byayisaba byibuza gutsinda ibitego nka 3 ku busa. Iramutse itsinze ibitego 3 ku busa yasigara ifite umwenda w'ibitego 14. noneho mu gihe Sunrise mu gihe Bugesera yabanganyije na Etoile de l'Est zose zikaba zifite 32 kuri 32, noneho iyi Etoile de l'Est ikaba ifite umwenda w'ibitego 16. Iyi Sunrise irasabwa kuba yatsinda ibitego 2 ku busa, noneho Bugesera ikanganya na Etoile de l'Est. Ako kanya Sunrise yahita yikomereza, noneho aya ma ekipe Etoile de l'Est na Bugesera zikajya mu cyiciro cya kabiri. Yampaye nka data, Sunrise rwose yaramanutse byanga byakunda. Bugesera nta kindi isabwa, irasabwa gutsinda igahita igira amanota 32 ifite umwenda w'igitego kimwe, ibe yanatsinze nta n'umwenda yabifite. Bugesera ikisabwa nta kindi ni ugutsinda umukino nta kunga, gutsinda ikaguma mu cyiciro cya mbere cyangwa se yatsindwa igahita imanuka. Etoile de l'Est nayo irasabwa gutsinda. Alright, ngayo nguko ngayo ama ekipe atatu ari gushakwamo ekipe izajya, ama ekipe abiri azajya mu cyiciro cya kabiri muri rusange. Turacyaganira kuri ekipe ya APR Football Club, reka twigire kuri uyu mukinnyi biri kuvugwa ko APR FC iri kugenda imunuganuga. Amazina nyakuri yitwa Josaphat Aritire Banda. Uyu Josaphat Aritire Banda akina muri ekipe ya ASEC Mimoza, ni ekipe yo muri Cote d'Ivoire itozwa n'uwitwa Julien Chevalier. Biragenda bivugwa ko uyu Julien Chevalier ubwo azaba arangizanyije na ekipe ya APR Football Club nkuko byagiye bivugwa, ashobora kuza yitwaje uyu mukinnyi Josaphat Aritire Banda. Uyu Josaphat Aritire Banda yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 2002, yibitseho imyaka 21. Yavukiye mu gihugu cya Cote d'Ivoire
akina hagati hariya agenda yataka. Saa yingiyi akinira ekipe y'abatarengeje imyaka 23 ya Cote d'Ivoire. Muri Champions League amaze gukina imikino igeze ku 9, yabonyemo amakarita 2 y'umuhondo, nta assist n'imwe yigeze atanga, nta karita y'umutuku yigeze abona, mu gihe mu mikino 9 amaze gukina yakinyemo iminota 399. Urumva ko Samutayemu yicazwa ku gatebe kuko urumva Kamemu aracyari umwana, ariko ubona ko ari umukinnyi ufite igihagararo, ari umukinnyi ushobora kuba yakora byinshi bitandukanye muri ekipe ya APR Football Club igihe yaba ibashije kuba imuzana, kuko niba amaze gukina imikino igeze kuri 9 ya CAF Champions League, urumva ko n'umukinnyi ufite experience ku buryo ashobora kuba yazakora ikinyuranyo. Turakomeza kugenda dutegereza turebe si Josephat Aitire Banda muri APR Football Club koko azaba asinyishwa cyangwa bizarangira bityo. Turagenda tubitegerezo icyo usabwa nta kindi, bana na Uwezo TV Show kandi subscribe kugira ngo byinshi bitazajya bigenda bigucika, maze kuri iki cyumweru mube munyarukira kuri Kigali Play Stadium mushyigikire ekipe ya APR Football Club, mushyigikire uwitwa Victor Mboma Sahingi uri kunganya ibitego na Ani Elija. Ariko kuba Ani Elija atazakina umukino ekipe ya Bugesera Football Club izakinamo na Etoile de l'Est bizafasha Victor Mboma nubwo yatsinda igitego kimwe. Uyu Ani Elija afite amakarita 3 y'umuhondo, bityo uyu Victor Mboma nta kindi asabwa uretse gushakisha uko yatsinda igitego ekipe ya Amagaju Football Club. Noneho uyu Ani Elija agahita ataha, gutyo Victor Mboma agahabwa ibihembo bya miliyoni 3 nkuko twagiye tugenda tubitangaza 5 kuri 5. Ni TIG turamuzike, bana natwe amakuru nk'aya yo no munsi kundi kandi turabakunda cyane. Imana ikomeze ibane namwe.